Ya Rasulullah, ya Habiballah, Allah Allah ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad an Abdullah, Muhammad an Abdullah. ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah, ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah tanggai 12 bengang senanya, lahir janjungan ke nolam dunia. Allah tanggai 12 bengang senanya, lahir janjungan ke nolam dunia. di kota Mekah sinar lahiran, dalam kalangan Quraisy mulia. Di kota Mekah sinar lahiran, dalam kalangan Quraisy mulia. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah Allah ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad an Abdullah, Muhammad an Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah, ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah kelebihan Allah berikan untuk junjungan Rasul mulia. Allah, kelebihan Allah berikan untuk junjungan Rasul mulia. Allah mulai masa dalam kandungan, kejadian luar biasa. Mulai masa dalam kandungan, kejadian luar biasa. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah Allah ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad an Abdullah, Muhammad an Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah, ibunda Nabi Siti Aminah, lahir di Mekah tanah mulia. Allah masalam kandung ibunda Nabi, le Allah nebrihana terasa. Allah salam kandung ibunda Nabi, le Allah nebihana terasa. Di dalam luput kandung Nabi Aminah, geberi kabar gembira. Di dalam luput kandung Nabi Aminah, geberi kabar gembira. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah Allah ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad an Abdullah, Muhammad an Abdullah.
Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah, Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah, waktu lahiran Nabi Metua Maryam Asiyah kenana teka. Allah, waktu lahiran Nabi Metua Maryam Asiyah kenana teka. Allah, urungan dua utusan Allah untuk Aminah bidan mulia. Urungan dua utusan Allah untuk Aminah bidan mulia. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Allah Allah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ana Abdullah, Muhammad ana Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah, Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Wahai tengku rakan metua nyopat nak kisah ulan penyata. Wahai tengku rakan metua nyopan kisah ulun penyata. Saifun maulad lan kena pegang dalam sejarah lan kutib haba. Ya Allah, Rabiul Awal tanggai 12. Ya Rasulullah lahir udunya. Ya Allah, kalimatun fil yani tun gajah masa abraha di Japrang Kuta. Ya Allah, kalimatun fil yani tun gajah masa abraha di Japrang Kuta. Ya Allah, nanam mertoton sampai sudah. Ya Rasulullah ditinggai donya. Nanam mertoton sampai sudah. Ya Rasulullah ditinggai donya. Umat watenya belum pecah belah di merodara sebuah agama.
يا الله ربيع الأول تنقيد وابلا يا رسول الله لا هي دنيا يا الله كنيبة في يعني تنقاده مساء أبراها di japrangkuta ya Allah kanibatun fil yani tungadah masa abraha di japrangkuta ya Allah bawa te umat letak kabimbang penabi pesan letak dilupa Ba'watne umat letan kabimbang Penabi pesan letan dilupa lemah ide sidra pahlawan yu peringatan lahir anbiya ya Allah rabiul awal tanggai 12 ya Rasulullah lahir udunya ya Allah kanibatun fil yani tungadah masa abraha di japrangkuta ya Allah kanibatun fil yani tungadah masa abraha di japrangkuta ya Allah jenderal perang salib orang dituri Salahuddin Ayyubi gerasi nama Jenderal perang salib orang dituri Salahuddin Ayyubi gerasi nama gopnyan yukaran kita berjanji hadiah gebri sosok yang cipta ya Allah Rabiul Awal tanggai 12 ya Rasulullah lahir udunya ya Allah kanibatun fil yani tungadah masa abraha
ya Allah kanibatun fil yani tun gajah masa abraha di japrang kota ya Allah nangro arbela nama gerasi sinan terjadi maulid pertama nangro arbela nama gerasi sinan terjadi maulid pertama raja watenyan Sayyid kau kabari begal khanduri raya lagaina ya Allah Rabiul Awal tanggal 12 ya Rasulullah lahir udunya ya Allah kanibatun fil yani tun gajah masa abraha di jabrang kuta ya Allah kanibatun fil yani tun gajah masa abraha di japrang kota ya Allah tertuju orang gemekhanduri rame bukan le urang dum teka Rotuja orang gemekhanduri rame bukan le urang dum tega para ulama undangan gebri baca berjanji bersama-sama ya Allah Rabiul Awal tanggal 12 ya Rasulullah lahir udunya ya Allah kanibatun fil yani tun gajah masa abraha di jabrang kuta ya Allah kanibatun fil yani tun gajah masa abraha di japrang kota be pre selawat ke janjongan beringat sabi-sabi bandum sare inang agam Allah selawat ke janjongan beringat
Sebi-sebi Mendum sare inang agam Allah Uramalan sambut Nabi Putra putri adik abang Pegang hidang mengkhanduri terselingi ngan hiburan Allah Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Ya marhaban Ya Habibi Ya Habibi Ya Habibi Sayyidil Anam Pintu langit tujuh pihak Pelemalah Sayyidina Malaikat Iub aras Puja Allah Tuhan Esa Pintu langit tujuh pihak Pelemalah Sayyidina Malaikat Iub aras Puja Allah Tuhan Esa Allah mulia dari yang sedang darah intan lam syiroga laka izin niba Allah dengan wajah yang mulia Allah Bepre-pre hai bepre-pre Meselawat kejanjungan Berteringat sabi-sabi Mendum sare inam agam Allah Uramalan sambut Nabi Putra putri adik abang Pegon hidang mengkhanduri terselingi ngan hiburan Allah Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Ya marhaban Ya Habibi Ya Habibi Ya Habibi Sayyidil Anam Allah adik abang ibu ayah Pemeriah lahir Sayyidina Situn sisen ba'du wablah Hai ayah kanduri bana Adik abang ibu ayah Pemberian langit Sayyidina Sitam sisuk ba'du wablah Hai ayah kanduri bana Allah sayang ingat Rasulullah musibah natrut dekat Tuhan beri rezeki mudah-mudahan dan susah menderita Allah bepre meselawat kejanjungan berteringat sabi-sabi Mendum sare inam agam Allah Uramalan sambut Nabi Putra putri adik abang Pegan hidang mengkhanduri
khanduri terselingi ngan hiburan ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya marhaban ya Habibi ya Habibi ya Habibi Sayyidil Anam. Allah adahan ibadu wablahai ayaba maulad dua maulad kele hana salam dua sabar syibana Adahan ibadu ablah hai ayaba maulud dua maulud kele hana salam tua saban Shilbana Allah fakir miskin hudib susah beri sedekah mesti kada sabab pilihan musikulah nebalam melipat ganda Allah Meselawun kejanjongan Berteringat sabi-sabi Mendum sare inang agam Allah Uramalut sambut Nabi Putra putri adik abang Began hidang menghanduri terselingi ngan hiburan Allah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya marhaban ya Habibi ya Habibi ya Habibi Sayyidil Anam. Allah lahir Nabi Rasulullah Nang Mekah rohara ladum kawum jahiliyah apa-apa nadaya lahir Nabi Rasulullah nang Mekah haro-haro ladum kaum jahiliyah apa-apa hana daya Allah Abu Jahal Hamaba Omegala He Sayyidina dalam hati sabi susah sempolangkan dekabala Allah bepre Meselawun kejanjongan Beringat sabi-sabi Mensari inang agam Allah Uramalu sambut Nabi Putra putri adik abang Pegan hidang menghanduri terselingi ngan hiburan ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya marhaban ya Habibi ya Habibi ya Habibi Sayyidil Allahu Rahman
Nabi Muhammad junjungan alam, membawa lampu terang menderang. Nabi Muhammad pengoleh alam, membawa lampu terang menderang. Nabi Muhammad pengoleh alam. Allah bacut lan pegah tentang di Nabi genasih Rabbi Muhammad nama yang nejuluki dengan Habibi yang pangkat tinggi, Rasul mulia, ya Allah yang nejuluki dengan Habibi yang pangkat tinggi, ya Rasul mulia. Allah, Allahu Allah, Allahu Rahman. Nabi Muhammad junjungan alam, membawa lampu terang benderang. Nabi Muhammad pengoleh alam, membawa lampu terang benderang. Nabi Muhammad pengoleh alam. Allah Nabi Muhammad mulia tata Nabi awata tamang syiruga dum Nabi lain ngon malaikat awai Muhammad tamang syiruga. Ya Allah dum Nabi lain ngon malaikat awai Muhammad tamang syiruga. Allah, Allahu Allah, Allahu Rahman. Nabi Muhammad junjungan alam, membawa lampu terang benderang. Nabi Muhammad pengoleh alam, membawa lampu terang benderang. Nabi Muhammad pengoleh alam. Allah Nabi Muhammad setia tata jaja umat dalam duraka tutup hendak ingat Nabi Muhammad umat minta ya Allah duraka tutup hendak ingat Nabi Muhammad umat minta. Allah, Allahu Allah, Allahu Rahman. Nabi Muhammad junjungan alam, membawa lampu terang menderang. Nabi Muhammad pengoleh alam, membawa lampu terang menderang. Nabi Muhammad pengoleh alam. Allah Nabi Muhammad rupa tersedah si ulah-ulah syahya qamari dakmi sebulan di malam pendam lebalam jedar rupa di Nabi ya Allah dakmi sebulan di
Cedera rupa di Nabi Allah, Allahu Allah, Allahu Rahman Nabi Muhammad junjungan alam, mengawal lampu terang bendera Nabi Muhammad penghuni alam, membawa lampu terang bendera Nabi Muhammad penghuni alam. Allah bulan di langit di tren umumah Nabi getanya di pemuliaan lama sampai baje bulan di tamang raya tercengang di kalan rupa ya Allah lam sampai baje bulan di tamang raya tercengang di kalan rupa Allah, Allahu Allah, Allahu Rahman Nabi Muhammad junjungan alam, membawa lampu terang bendera Nabi Muhammad penghuni alam, membawa lampu terang bendera Nabi Muhammad penghuni alam. Muhammad Rasul Tuhan Allah janjikan syurga, Allah janjikan syurga. Muhammad Rasul Tuhan Allah janjikan syurga, Allah janjikan syurga. Muhammad pengule alam segala pengule alam segala. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dua syahadatnya ucap dengan lisan, yakin dalam hati. Dua syahadatnya ucap dengan lisan, yakin dalam hati. Muhammad Rasul Tuhan Allah janjikan syurga, Allah janjikan syurga.
Penghulu alam segala, penghulu alam segala. Asyhadu an la ilaha illallah. Urangan malam tak ingat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Urangan malam tak ingat Allah. Ada api susah hidup merana di dalam hati Allah Ta'ala. Ada api susah hidup merana di dalam hati Allah Ta'ala. Muhammad Rasul Tuhan Allah janjikan syurga, Allah janjikan syurga. Muhammad penghulu alam segala, penghulu alam segala. Wa sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina bi barakatin salawatina isyrah lana sudurana bi barakatin salawatina isyrah lana sudurana. Nabi Muhammad rupa tercedah si ulah-ulah syahya qamari. Nabi Muhammad rupa tercedah si ulah-ulah syahya qamari. Dakmi sebulan di malam pebelah, lebih lom cedah rupa di Nabi. Dakmi sebulan di malam pebelah, lebih lom cedah rupa di Nabi. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina bi barakatin salawatina isyrah lana sudurana bi barakatin salawatina
اشرح لنا صدورنا Nabi Muhammad rupa tercerdas ulah syahya qamari Nabi Muhammad rupa tercerdas ulah syahya qamari letak yang sayang Aminah letak yang pegah akhlak mulia letak yang sayang Aminah letak yang pegah akhlak mulia Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina bi barakatin salawatina isyrah lana sudurana bi barakatin salawatina isyrah lana sudurana setia tatat Nabi Muhammad jaga umat dalam neraka setia tatat Nabi Muhammad jaga umat dalam neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat nemita neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat nemita Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi